Tsali Krüde Hippengwakinye. Krüde Hippengwakinye. Tsali Krüde di Mhaphruovilie. Krüde di Mhaphruovilie. Ruokuovilie
Kepenyo Pfhe Rofzo Mupu Rashuya Gazami Rofmu Katonu Rashomorosho. Jésus Christa Upete Kalakiliuzanu. Kenisedi Chedo Poroshoka Kelusiawe. Chedo Uko Kehuti Honu. Nipu Diesedi Zhapu Seyiekhrietuo. Kephru Dr. Ruokuovilie Sachü Uko Pastor. Chedo Uko Kehuti Honu. Uko missionary Sududi. Jiki Uko Chuti Susachedi War Uko Donu Uko Kehoukeseu. Kephru Lelivinio. Kephru Rüguovinuo Mu Kephru Tazanguzo Ukuri Uko Mhaphruovilie. La Dikon for Kabala Kenisedi Uko Pesisemu Uko Zeliawe. Sachü Khedi Uko Missionlienu. Huchilian Baptist Church no Kesarı ko. Tuesday Henu Kerdi Uko Tsali Kethodie Sekhose Thekha Tsali Kephru Vorje Uko Sudu. Tuolase Uko Renanu Lavoketse Susachedi. This morning, we are extremely happy to have our friends from Huchilian Baptist Church Youth Department in our midst. At this time, I would like to request you to kindly stand up and show your face to the congregation. Yeah. Thank you. Thank you. You may be seated. May God bless us all. And it's our prayer that we'll have a blessed time as we worship our Lord Savior Jesus Christ. I do apologize to you as we'll be continuing our service in Tinidie, so please bear with us. Yeah. Ko kenyo puti ko bia ko tsdi ko bu Ketshe Zhapu Zhapu tsigile sorichili dewe. Chedo Bazhakese ke Pfhe Kekhrienguü solo mu Tsali Krüta Seyiekhrietuo Rüguovinuo Khezhie. Jepi puti pie bunyi tsdi bunyi bu puti su segile tsilido. Sede Chieliko Krüde Mhaphruovilie. Krüde Mhaphruovilie. Nedar Dikon Thali Kelele. Chieliko puti honu Zhapu Diekepu Kesiezie puti selagile susachelido. Kethodie Kephrü Mhaphruovilie Kesiezie Kekhrienguü mu enoli
Seyielenuo Sorhie Kehoukeseu Kechakechü Kehoukeseu Vipralhou Kesiezie Krüde Kehoukeseu Miali Pfhe Neikuolie Khezhie Utibie Ugotzia. 아치도 퍼서게도 Chieliko 쿠 히테니아 타타 쿠소푸누 게르테니아 Chieliko 쿠 히테니아 타타 쿠소푸누 게르테니아 우케페니프 게디토무 테미코 게르즈 하리 아테미코 아케파타 디기 니니에 게디스체 니니에 게디피에 아티에누 디에코르널리체 아 아티에 티히에 셰 디비누 푸티오 Kerüsuo Kethodie Kesuko Putio, where runner music Seyiekhrietuo, Upunyoko, Uki Pusuk, Pukeseko, Uko Nyoko, Kinu, Wesoko, Vipralhou, Vorkeze Puki Pusutio, Jehovah Zayem Hatoko, Chiu Pukeko, Mu Ungom Hato, Tsekeseko Putio, Pue Jacobi, Tsanukese, Puotsese, Mu Israel nu tezo puotsese su pue upunyoko bu pie unyoko petasenu diekase sidi vorkeze pue Sekhose penyo vor moliotse nyoko buri mu ukori uko nyoko ki putio siliero ukori uko kemeru pie uke penyefegi balitio mu uke penyefem hato rakra motalie kelhola Sidi pio Kechakechü ko Seyielenuo sala Chiu ukobu upunyoko Mhaphruovilie kelhola Sekhose pietsme mu midieze kem pupio unu tsese tulia kemo pupiozo ukorofa ukepenyefa gi dieto balemo Ifrim ko te pie uronyetse deri tershanye pesheta Uko ukepenyefa ze dieti diko keliu se taliemo uko pio kakaso zo zeme uko e pio mhatoko mu pio ungo mhatko sepie uko pekie keseko rakramota uko punyoko mhingukinu ungo zo ketse keseko Egypt kizenunu jiu zayon lieko nunu pio ze kesau kosa sidi uko busu cheflie Mu pue zeko dipie jefem hezoa. Pue kinhegi kimhubu uko chata, mu tizigi mi keje pubu uko chata. Pue rahianu Chieliko biekosa, sidi kesununu kepartui zekrie kasa. Pue Chikrie ginu rutsa zebu krupar, sidi keratui zebu kruchu, sizori uko pugi pumakota. Kidze Kechienuo Kerüsuo Pfhe Petsuta Sekhose. Mhaphruovilie tenye bununu mephegenye. Mhaphruovilie tenye bununu mephegenye. Zayu Stephen Dipuko. Sije vo kezato si po Kethodie. Hako sizome ita. Stephen Xie akezeko mo aponyoko adierene shije zaye kepenyopa upotao Abraham vo haran no kelhu moja Mesopotamia nu pupengusa sidi puki nrana mu nseyimi kawadi tyozo agije pota nkeshe ketyo no volije sita Sela pro jaldian mie kije kawadi vo harano luta po seshe uke penyope po je nyekol hu ke ba kije hauno vorlie siri uke penyope po ya kije pizo pori ropie po zepe krimo sidi kije so pie po mo po ye ko vie chezo dio prasha ponyo pori zezo liori Deri uke penyope pukeze hamye, po yeko buvo sike mo kije pono ludio, mo uko midie chedi Khedie mibu uko pesedio, uke penyope pukeze siri mie uko tepie udie keze ko asako pejodio,
Siro Sachü uko laparli di techa hanu aliyechadio. Sachü po dieti dikocha ke liye zasila pozere. Setue Abraham punyo Isaac penyolie. Muza tetanye pozere liye. Siro Isaac punyo Jacob ngulie. Mu Jacob ginu upochanyo kere kinye lulie. Upochanyo ko Joseph ngu urota. Di poze pie Egypt no shawa. Deri uke penyo fe poze tio. Sidi po Kekhrienguü Ketshe ni ko nunu po kelalie. Sidi po Egypt no Khedi Pharaoh mojunu ke vor ki zori. Masi jiu mie krepe ke lie tejangulie. Sidi po chepie pubu Egypt ki jen mu po ki krupete Kekhakecheu chalie. Siki Egypt mu kanan ki jepete no pekridi ke mezie pita. Mu upo nyoko Ketshe Kekhrienguü kenjata. Deri Jacob we Egypt no telhaba Ketshe si ke leki. Pwe upo nyoko Ketshe pie sunu serie. Sachü va ke nyeuva. Joseph pujerie ko bu posilie. Jiu Pharaoh bu Joseph kinu miko sileta. Sachü Joseph po Jacob mu po nyose nyuye pete kasa mihetenya pengobu Egypt no kerdanu pusha. Sela Jacob Egypt kijenu Juda sidi po mu uponyo ko sununu shetahu. Jiu uko mopie shekem no kevo Abraham Hamor nyonyo ko kinu rakapie krekelie mekru nunu kruwa. Siri uke penyopa tieja Abraham ki prapie keje chachi se ketiotiu penyo vorta zete utemye ko Egypt no kramu kropi sherta. Joseph si ke mo ke di ke kripo Egypt ho di sherta ke moche. Po uye ko gi Kethodie uponyo ko pese pita. Di uko ke mechapie uko bu unyonyo peshewa ketiola soko ke luwa nuda. Seki mosa penyolie. Pwe uke penyope mojunu nyo kizivi piyo po. Krese pupo kinu teke. Sidi po kawaze. Pharaoh nyope po chepile di po pie punyo chaleta. Sela mosa Egypt miyamhasi pete pie petapele di. Po dienu mu po mhathonu ko se sherta. Uko ke second sheldi ke pinefiki po meshima lodewe. Hiko pete pelu sumu hiko Rüguovinuo. Ke mesa Kekhrienguü po Jehova. Jedo tisohana no ke lu ke hero hacha het debubu. Mhozunu ke rimitsdi vordi hikobu ke zedi ntseligevi ntejeligevi nrshulgevi Zhapu ke me yeselgevi Poti bavadopamar kere hobi Kekhrienguü Pfhe ntejie yawe. Diekepu hekwe zir nyose heko tse heko Mhaphruovilie. Dei heko riketo lukeba no ke ritesbe heko ke lunu sakasala heko buche do ke rimetsdi mhozunu vor bakelisowe. Mi puri heke fike gonono vor di tisozaho zolemo. Bavado hano vor baketsoko pete no heko kshekasala heko ngume jekasala heko bupu tiahori ke rimetsdi nipu heko njem hatomu no heko ke penyopu heko nipu zoketse heko buri Zhapu chiligevi no tejake zahubi heko tsike sosowe so lampe jemu ntente jiawe nipu je do nyoko
no heko Kekhrienguü hako sidi hekori Tshesuo Thejiesuo mon Zhapu ke me Yesuo di heko melunuri heko rofunuri heko me heko tienuri Diekepu Jehovah nos ki zunuri tigiri nipu komho nipu mo ke dipette komho ke diuzo ke nipu heko su sidi nipu heko meluri heko me heko tiere heko Pfhe sedi Ncente Yesuo di fordi Mhozuno bali dewe no heko zebali di heko roshugur lile mo jabe nyonyom fakeler pete tsuche dinki heme jemaloyawe Kekhrienguü Jehovah heko nze hako ha rkra le soliro nipu no temyenyo ha heko ha ke tatchme ke phumami zo shiri ke dite deburi no heko Kekhrienguü me yeshi nke ke zahako se nipu heko puke tsika tsoke li bama le tsile tsole ke to le huli ke to heko kitsa tie nipu heko sokose le pra le huli kenzile de nipu no heko Kekhrienguü heko re no heko Kekhrienguü sokose rgradi npeje ntsemu nteje bawe no jabe heko tsokese nipu Mhaphruovilie temhogeri no heteminyo ha Khedi Mhaphruovilie tegori no chakeli sokose heko bu nipu tsada heko bu ki janori tigi kim hedi lurel ke te goli ke to nze ke peza ke pekrodi nzonono luke to ndieze tsoti luke to nze ke pekrodi nipu nze ke penyodi luke to la no te jagor tsebi heko tsowe nipu Kekhrienguü ke meje no kabi hetemi nyotsakase nto nyozo shiri bobo heko ke zoke muke phumako lar shekase ke di the debri no heko Kekhrienguü heko bun ke Kekhrienguü har kale pe zape susati heko visho hoba ke tsatiki ke ha ke rithe su heko ke lunu ga patiki heko bu ntseleje ntejeleje npeleleje huliche mun diese tsadi huliche heko bun nikamo nteke pesho nipu mhalle mo ke vavo ke tseke lunu heko ke lu heko tisoko se pe vosa wa hedozo che no jabi ni nyoko tsadi je do hazo shoi no heko mi po church ka sasadi heko bu heko phake sapiens heko ke lu ka ke sapiens di nipun pelelimun diese tsadi heko yetsadi no tiso zaki chuke debo bi heko tsutishi heko busoko sedi nteje di luseliche ke kilomane nipu heko tsmo hauha tekia hauha rada rodaliro nipu heko ki zananu heko ke lutalla tsadadio denke Kekhrienguü ke mejela heko bu ke tsachevodi Jehovah ki no lutadio se nipu ke di te deburi no heko Kekhrienguü heko bun ke Kekhrienguü zakar kale pe susati jiwe nipu heko bu heko ke lupete heko ke hiropete hiropete sedi nipum pelen rokramun tejidi menyo di huleche heko ke huke rotsadi lusawa yetazoche temye kekra nipu wordin chesonen rosho zapuchne bawe de ke tsakenela ke shigerela utso bausunusade nipu ko mengubale ukori wordin rosho ne bale ukorin zapuchne bale nipu kosokosa tsliorede heko habu ke sorhomitse ke rimitse di vordim honzono bakeli heko roke ko thomikse heko ba korka besosadiche donipu heko bun teshiliche heko bu heko ke ritikin zapuchliche ke kilomana nipun yenopu ke sakemi temie pu ke ritiki ke penyopfe Jehova Zhapu lienukse nosose heko kipusoso ke kilomana heko Kesiezie nu chuketasie heko mekonuchi ketasie heko la sherdin zaputslia mokse no puse heko rika bakobu ntselije ntejeleje
Dia Zetsadi Huliche, Messadi Huliche, Diatodi Huliche, Ronio Khedi Huliche, no Kekhrienguü Japi, Kehoukeseu, Munkehu, Crossakilice. Kekhrienguü Mhaphruovilie Nipu, Kekhrienguü Mhaphruovilie, Kerüsuo but Thekha Tsali. Here go to Sorhie season usadi here go no Kemeje Pitutale. Nipu no Kemiche Kepeka Teki Zhapu Hapeka to Zakazako no Nyon Kapelimikur Gumo Yalichi. Tie Nipu Kizu, Kerüsuo, Tenumiamu Kezelhu, Tepumiamu Kezelhu, Kerüsuo Kerüji, Kerürakar Cheketsahakor. Ukamo michamo mengamosodi tie ahapio mezzodi kemergetsude tiedzo sodomo gomara Mhaphruovilie no sokose pekadeze teki zu pekal gifi puti so for hekutobata hekuba kor krasachi teki zunu getshakane tepe terrokozosori nipu tie hekokemeje momi cheketsoti no subatewe kizunu Le no Bazhakese, Dirty Khedi, Khedi, Mechü Tsali, Dikon, Mechü Nipu Thekha Kehoukeseu Shodalikifi, Zadalikifi, Katalikifi, Hikoputi Shiketsupo no Pataway. Hikopu, Potiakonoha, Nipu Hikopu, Pfhe Sale, Hikobun Draka Salidi, Hikobun Belele. Merely Maholimu no Kizuring Mejasity, Kizubun Rukadi, Vordi Nipur, Vordin Maholimun Zakila Lidi, Kizubu, Ntejangu Lagileti Sachi. Jedonipu, Nyanyoko, Heko Tetsulukakino, Heko Tocha Kekhrienguü, Potike Kekhrienguü Ketopeteko no Heko Gokri, Heko Kalasevordi, Heko Bun Rushoba, Zhapu Chatwaje. Nipu no Hekose balidi, Hekor Chusamo Jabi Heko Sachi, Heko Bunke Kethajago Sedi, Heko Nidi Nipu Gatomo Rapvano, Nteli, Ntejili, Nrushule, Monjapu Chalici, Ketho Tsalikonori, Nipu Hekon Zhapu Chaketokonor, Sokononori, Hekobunza, Pukeme Yetsulibo, Sokononori Hekoputajangu Kiletsuchi. Nipu, Thekha Tsali, Diekorisedi, Kephrü, Zhapu, Jabi Heko Passorituchi. Botspeku Ketepu Sedijedo, non Ketoker Genono, Hekor Chakasasamo Heko Crossakilici. Bava Dohanha, no Heko Zavorkeli Kemhedi. Hekon Rushovokato Putipe Tekono, Terriano Talakatono, Nrofu Heko Sepaliti. Jabi Heko Tasamo Heko Crossadi, Heko Roshogorli, Lemo Heko Buntajaka Sangudi, Heko needing Kichiahoha, Chiapralidi Heko needy Heko Bu, Nipu Kehoukeseu, Kenikesake Kokasasedi, Heko Bu, Heko Ketike no Lavoli Likivitajapi, Kehoukeseu Mungumeshi Crossanudi, Heko Kelakeli Heko Hakeli Jisuza Sedi, Kekhrienguü Puapo Javanki Heko Mejimelosi Yahweh. Amen. Out in the darkness, a fugitive running, fallen from God, fallen from grace. God be my witness, I never shall yield till we come face to face. Till we come face to face. He knows his way in the dark. Mine is the way of the Lord. Those who follow the path of the righteous shall have their reward. And if you fall as Lucifer fell, the flames, the sword,
order and light. You are the sentinels, silent and sure, keeping watch in the night, keeping watch in the night. You know your place in the sky, you hold your course and your aim, and each in your seasons returns and returns, and it's always the same. And if you fall as Lucifer fell, you fall in flame. And so it must be, for so it is return on the doorway to paradise, that those who falter and those who fall must pay the price. Lord, help me find Him, that I may see Him. Save me, I must, I will never rest till that place I swear by the Umesenu nipu Zhapu Tsakese Zogola, Ruokuovilie, Rüguovinuo Tihanu, Kethodie, Ketherü, Kephrü Susabalidio, Jedo, Rüguovinuo, Chieliko, Ku Hetenya Tata, Kuso, Hepengwa Sorunu, Hetenya Kinye, Chieliko, Ku Hetenya Tata, Kuso, Hepengwa Sorunu, Hetenya Kinye. Now we'll have time of responsive reading from the book of Psalms 78, verse 56 to 72. Asedesudo. Siri ukoi Kerüsuo ukepenyofu medopi mu puopetsuta puokakese Diekose balimota. Ukoi Ketshe Kerüsuo sedi punutse kemeyewa mu uko Tehrorhiko la punutse bie poro sheta. Puo shilo reshokiu kawa pue feki tsebie temiko donu kesu. Pue potemiko kapie jetsanu sewa mupuo kayeko gi punimo seta. Uko jevoko jetsaginu techuta mu uko samifuko tekrapuri tsimo. Sidi puo ngumuko penne zilawa puo uko kapie Kechakechü tenganu sewa. Deri puo Judaseu kadalie puo Kechakechü jion kijutu. Pokitio David kadalie sidi te kokro nunu puo tsese parlie.
Kechakechü. Buonu Kemiathose uko Pfhe. Mutsu kesi jiubie uko Chatase. Diekepu hanu uko utibidi jido Hüchilian Baptist Church no Khezhie Tsali no Zhapu Tsali. Now I give time to the Hüchilian Baptist Youth Department to present us a message in song.
Thank you for that beautiful song. Che ugo Kekhrienguü mu Kephre su se balido. Che do Tsali se ke ba ko Kekhrienguü Dikon ko. Dikon ko bu Kekhrienguü se wata do. ugo Kekhrienguü le daliro ugo Dikon Kekhrienguü tibu sedi nepu tejilido. Kechasaleno. Kerüsuo kemasa kerhipu jova. Kekhrienguü kemeje nteja potipe tekono promozapi heko Ketshe kevorkolan teje yawe. Chedori heko Kerüsuo no lerdi Kekhrienguü kelekemhidi no japie heko tsekevorkor kradi Mhaphruovilie nzanu nzedi Kekhrienguü kerhesede no putihu hano nipu unishidi Bazhakese pete kompogin teja Sachü kepenyofe heko bunu Khakesur bimodi heko bunu heko kelhu hahari kapie mhodzunu nipu khasadi mbuse lietho Khezhie nipu Zhapu Zhapu lietho no nipu bunu heko selegevi heko kha
chỉ sự cái lệ thế cho cái sao bia miền bắc cái chỉ sự cái lệ sự lệ nó job bia hay có chỉ cái work là cái thế giới khác biến chỉ mu mà cái ngũ cái lệ học ha cái chắc cái mê học có sự sẽ đi non cái đi lệ thọ cái chân nó sẽ đi Nipun Zhapu cái rất sự cái lệ chỉ đi mà học là cái thế giới khác biến chỉ đi cái là cái lệ Nipun Giêsu ra nó chả soi Amen. Chie Kekhrienguü ugo Kehoukeseu Ketherü Vizovodio Kerubuti Segilis Tsalido. Jesus Christa ukela kiliozanu kenise pete kelushewe. Ukehu pete tsapra tsagavor unye mikinye ketsukra nipu jenu relide. Eno kikunizo krumo ketse jamefe senye nipu jenu relide. Enoli nilezo kire ketse jamefe dienye nipu jenu relide. Unye ketse kenatsekili tiunu unye varakra. Kechanu unye koyavor keche kikre ukihu tejese mu kekho keche kihu telanye yetomiko vodi pamor keshoko mezakeshila ukihu tejese ya kechanu kikrunye varkrabaji kehudi kedi keshe tefuko kroto kechu kre nu sededi kebasuruginu kehuda kedo se tefuko kroto nu zeprogo beshiseya Susa nyoza nu sededi ke basurukinu ke hudadio ABCC tike chepehila ke sha muchalini tie ke baseki ko cultural hall nu ke hudioje ke huhanu u ke hu mecha kwarbo nip ke tenu nipu Zhapu chudiodi u ko doje chvorje tie ke bapuki u ko ke huki le Gari ke tatsikinu ke seledi khoda dio tie ke huhanu ko ke tukola bas ke sesa dio vor ke je nipu jadu Nagaland Missions Movement jadu do pemodi Reverend Bonni Rasu Chakasam Baptist Church Dimapur nipu die se kasasa dio ke pelemi kubu ke hu che holari chapadi ke zevor Kerüsuo ke Krüde nipu Zhapu tsaji ke se utse perpete ke shaya. Vor ke jaz Kechakechü Nagaland Missions Movement jadu do pemodi mission Mhaphruovilie Kechakechü Kechati ke bapingu utse premigo buri Kechachebadi ke revor Kechanu ke koyaji ke se utse perpete ke shaya. Mu Nipu jakunu envelope jadu dohau pemodi envelope komu kechanu nego tulidi ki yesheba nye pie tsole kum moba kechimebu kehoukeseu kewashe pa nya pili jeketse surisedi utseprego pesisya Nipu die Kephrü u kezemie uko mipengu uko mhatho chkhrie kelila ukihuzanu kinisedi nyoko kelushya mu nyoko za prasaliro nyoko pejeri vapo shethazedi ukihu metsu pengusaje eno ngu son tenyo mu enoli razufo tenyo uninyo fe eli Khesakunyo tenyo Eastern Bible College Dimapur nupu MDiv chile no pejeri vapo shetasedi metsu pengusaje boke thela zakibade peje balalervi eno zevizolie lin mu enoli keni lin uninyo fe Kekhrienguü lin Trinity Theological College Dimapur nupu MTH chile norin pejedi shethazedi metsu pengusaje ke haki bakibade peje balalervi eno Kethodie Khezhie mu enoli jase chanyo Khezhie uninyo fe eli Kekhrienguü Khezhie
Shalom Bible Seminary nunu po BTH Kekhrienguü chikesala norim pejeri va po she thasidi metsu pengu seje ye hati bare beje eno Chieliko Sekhose mu enoli Vipralhou Sekhose uninyo eno kivi seye Sekhose puri Shalom Bible Seminary nunu BTH po Kekhrienguü norim pejeri she thasidi metsu pengu seje ye hati bare beje bala lervi le luzo belho mu enoli nisanyo belho uninyo eno Krüta belho puri Shalom Bible Seminary nunu MDiv po Kekhrienguü norim pejeri she thasidi metsu pengu seje beje nyego pete beje Chieliko Zhapu Kekhrienguü Kesiezie puti selali dio Kekhrienguü Pfhe ebigeke no tefugo koto super hilagase zalini bagazunu ukehu metsekwa vodi Zhapu tsedoje mu chi puti hanu ugobu zali no Zhapu tsesegilie tselidio ugo tseseke washi che doni pu diesedi Zhapu tsesegidio ugo pastor Kephru Dr. Ruokuovilie bu puti segilie so tselidio
지도 오고 계세디 니푸디에 계살리ken God of History temie ke luzenu hatsutu야 그저 우게 베뇨푸 이디고 계세 니푸디에 라크라스나바 Kethodie Kephrü 주시로 Ketherü 프르게츠고누 우고 지도 계세디 계푸신 계바 die 자이고 오고 프르 게푸 베데필리 타데 저고슬라 오게 베뇨프 베지웨 2004 April 1 year Higo micropo accident punu kese jemhodri teze hau pusa uzemyopo bo putike kesewa mu putike kesekawa hau ugo mobile phone nu memory card ko zuwa ke tsukemye poker shimoda pusheza zeriya shimoda puzemi ko shimoda ki dashi ke tsu po ticheme fel hu vorgeta jese soko puri shimoda puti kropushe tekher diepengushe reli di Poki tedzete seko pusa poker introduce kalabie ze pulapie putsasa poki kru pusheze zirie pozemi ko di Thekha Tsali relinu po memory how gain sasaya jiri tiche mepfe huwa ketze zego po tiche hidiaki bade deri tiche mepfe lukewa Sekhose jiri tiche mepfe liazori soko regain tsili mo ketse rekrativor li mo ketse poke lunu shigetse tuya temye pitse zavoliro usheva ketse dementia ketse go usheva ketse pitse hai ketse niya uri kemeje pidaya meche utike ke bamye ri kemeje pidi usebaya ketse 하고 nguya temye uke lunu ke view shiri ke shu shiri uke new shiri unike mo shiri unu biepetse ke sadzeu zo shiri temye rakramoda tu liro temye ke lu udzkezi tsadazo tu ma rakraba ketse hallelie baketse ushepetilie ke ba temye ke lunu hau hakeme yesepo mu ke tole shunu mo hoseliro uke penyofa pomhato temye ke lunu pomhato chegetse po temye bu po zepuse rakrato ketse po temye zeke peroketse temye ke lunu hatsuto ketse ogo hago ha muli vi Bible nu mo hoseliro Bible Peteus history uke penyofa temye zedi hatshaketse uke penyofa temye donu luketse haidi uke penyofa po pomhato chakese po timukije chakese nu sunu ketgo petego chakese nu lavodi kunyepo telheka chache uke penyofa zedi diketu pahako chakese ze mukropo Jiri uko sitisi tsokemo vorketuo telheka chache uke penyofa zedi diketu ze hako uko jiri kunyepo nunu sitsoletuo di uko hako ho meredi huvoze yaketse katole shu mehosliro uke penyofa temye donu hacheketse mu puo zochuri temye ke lunu ludi temye zedi hacheketse zerbi muletuo Mahago mehosliro katole shpeteunu mehosliro teze ukeniri ba teze umyeke mehuzeri ba teze renevimo katze zeri ba teze ukepenyo fuke ko teze ukeni temye nuvapem katze zeri ba dere hakopete ukepenyo futsuka sabye bo hatou chiketsunu ukepenyo fu hakopete Tsupie, Zuka sapie, temye ke lunu, temye
Ze chekese musu zemeta kalakilie se temi ke lunu vorketse tsi vorkese ke tolesunu mohoslir oko hakim hidi uke penyofe hatse vorketse mulivi ke tolese perseliro temi ke lunu temi civilization nu temi ke lu pe desher ketse memyesher ketse Lupe visher ketse. Hakwa katolesunu mahosili bushipu. Teacher Haidi sure ketse. Katolesunu temie, keluze temie civilization. Kereri. Kepugeshike midi, ukeniri tenukeshuzeri, mahakopetetu kese, ugosoko mulia. Katolesu mahosili hakim hidi temie keluti kekri ketsunu. Putiche Kekhrienguü. Temie ke lunu uke penyofe matsaketse ze tusetu ketse. Uke penyofe temie ke lunu temie retsakese temie sedi matsaketse purhi kekri puti kekri putiche kekri temie pu kekri ketse seye kekri ketse uke penyofe matsaketse ze se tusetu ketse katolesunu hakoha ngulia. Katholische Zhapu ketse, katholische tu ketse ha, temie scholars miko ukele pu ketse, tichin yebudi Kekhrienguü, Maurice Khezhie lien di katholische ha tu separ nye ketse si ketse Zhapu ya. Ugo katholische nu tu ketse kewe tokose job lesu, Maurice Kerüsuo lesu hau nye iketseri putu ya. Hakim hidi katholische tu separ ketse katholische kasau katholische keweu unye donu zoshiri tiche Krüde uke penyofe kemekri zita ketse tiu idipuya kekilamona katholische keweu nu uke penyofe pom hato chvor shezeke simpi ko ke lugi nu uke penyofe potemye ko chata potemye ko zedi po me do sedi potemye ko petavor deri katholische keweu mu katholische kasau inye donu tiche Krüde bagatsu se uke penyo fu fu temye rutsa samo geda uke penyo fu si zi bada getsa temye bu uke penyo fu fe si samo geda idi puya mu hanye donu tiche Krüde bagatsu bu hakimedi katholische kasau nu lapar getsa ugo katholische kasau hiele liro matilesu hiele kerie totseya deri scholars me ko puketse Jacob lesa hau ha tukerie tolanye ketse shiketse zeri puya hakimedi katholische kasau kewe nu zoshiri uke penyofe po temye zedi bamo kata porofu temye rutsmo kata tiche Krüde hau nu ngulie there is a shit ke krigwa me hoseliro uke penyofe rufu temye rutsu ketse temye zedi lutu ketse temye chatatu ketse temye ke lunu pomhato chitu ketse katholische nu ngulia katholische kikem yedi tusushi putiki debu yedi tusushi mori kikem yedi separlishi iketse hakwe Thekha Tsali hakesimi ko fu di presayazo dere hako sitsi tsoli kenze ketse futili kenze ketse haiketse ba Kathod leske weu nu me hoseliro kerie Dieko ha hako ha masa lesa hako tusa ketse ze puya mulo masa lesa hako tu ketse ze me hoseliro uko Israel miko tichi hidie hatsanu ketu mu uke penyofe uko zedi hatshe ketse zego tus pekrasetu ketse hako nu mulia der uke penyofe hako nu zo shiri po Israel mi ko kelunu hatsutu ketse je seko tuke ngusetu ketse mulia Bible no ko lesda kesura suru baya mu scholars mi hakesimi ko pelle ketse tukese authors mi hidie Maurice jeza ke ready puti ke kri tiche ke kri ketse 10 years sedi hakwa ha tupie to di several kasali nye ketse shiketse leya mo hakimidi katholische temie masim halenu letzi letzoli kenze ketse kekilamone Kerüsuo ketse
mi po mori mi kropo Khezhie di ke uko lesupo tudo ke idi Khezhie di nupo tsa mori uko Mhaphruovilie kemetali di tuke tsa mi ke tsa po systematic target tsa Kekhrienguü uke penyo fu temye zedi luke tsa temye donum hatsa ke tsa je hako tusoliro hako Kekhrienguü ke tsa temye hause uke penyo fu hatozo ke moshe tsliken zo ke tsa shi ke tsa pu mu ogori lesoliro tiche tenye mi hidie moris ke jeriza ke zedi leso hako tu ke tsunu temye po Hovoza ke tsa pum hichipo kerhe kemhiri tupi par ke tsa lesoliro uke penyo fu hatozo moliro hako ungotor ke tsa vie prophecy po uke penyo fu hato pushe po haidi Ketherü pum hato timike lunu chvor ke tsa tsivor so ke tsa ugo hako presoliro ugo Kethodie hako ugo sipesu uke penyo fu hato sipedelia Kekhrienguü tu ke sa hako kemasaruf temi retsasa ke tsa buya kemasaruf temi retsasa di temi bu tukelie pitor lesunu pitor kenyu po mefe punu bu ke tsa shedze diekwa pete uke penyo fakinu par temi nu donu lenunu par ke tsa vimo ke tsa Kekhrienguü shedze die shedze ke pu hako pete uke penyo fakinu vor ke tsa pu mo hako kemasaruf to temi hesya ke tsa temi chatasa ke tsa je pu Timothy kenye se sorunu Kethodie pete uke penyo fa tienunu hake par die mo hako temi kepelemi ko chipe vige to la kepelemi ko Kekhrienguü ke to la kepelemi ko chike mezeli ke to la ubu ukepele u doctrine nu putubali ke to la iri pu mo hake medi Kekhrienguü uke penyo fa Kekhrienguü ke we nunu ka saunu uke penyo fa temi ke lunu temi history nu patsovor ke tsa temi ke lunu temi zedi tu ke tsa ugo ma ko ha Kekhrienguü nu ngupe vilia pula ke se tu te tenye kuso uke penyo fa Israel mi ko ke dagelie Zhapu Israel mi ko ke dalie di ugo ke luginu po pom hato chike tu ugo kiekelie ugo ke dagelie Zhapu mo pula ke se tu te soru kuso ku tenye nu Israel ko kiekelie how several di ugo Kekhrienguü ke saunu ke huki church define ke church Zhapu ke kiekelie grow call out suprakeliu su zedi kemye ke Israel mi ko kiekelie zo shiri uke penye fa uko zedi mhatsuke tu nu uko kiekelie zo shiri uko sepek kripar ke kizu ke puma kizu nu uko satakelie shidi uko bu seye uke penye fa uko zedi mhatsuke tu seye ke masa seye ke vi uke penye fa kripinu luya ke seye potsuke tu la uko kiekelie Israel mi ko ke lunu pula ke se tu te tenye kusu runu kiekelie seprakelie separated hakimiri mulie mo hakimiri lovorde Kekhrienguü ka saunu uke penye fa ke hu Zhapu ke more ke hu church ecclesia how pusiliro call out seprakelie separated ki junu no sepekri parkelie uke penye fa zayu lanu mo ke medi uke penye fa Kekhrienguü ke wenu Israel mi ko ke luginu hatsa Kekhrienguü ka saunu ke huginu hatsa mo ke penye fa temye donu hatsa ke hakimidi temye sedi pukini ka sato temye sedi pukyeto ke sedi temye ke lunu puke hunu tie hatsa ke ugo hako muli vi uke penye fa temye ka lali ke tu Jesu Christa ginu temi ke lali ke tu pato hau sede ke tsa kiri kito nu sede ke ta mo ke medi Israel mi ko seyu ke dali di ugo ke lu ko seyi hau ginu ke penyo fa pom hato tsitsi se vorso ke tu pom hato sede mo haidi uke penyo fa tsuzo vordi Jesu Christa ginu tsitsi ke sa ugo soko seri mulia Kekhrienguü ke we mo hoseli ro hakimidi uke penyo fa temi ke lali ke tu la
Jisu Krista bu for ke to Calvary lanu pum ha to che ke che pum har har ko pu shipu ke che Israel me ko putikro punu diezenu lule mota pochathanu lule mota ni pupu punni modi ugo Kethodie nu Ketherü ke che ko nu prelia ugo pekawa pupu ugo kake giwa deru ke penye fo ko ngume jelada di ugo zela forlia ugo fake ngulalia ugo kruhila se di haidi ugo ze patso zovor ke che ke tole Kehoukeseu uke penye fo ze hako ngulevi mo ke penye fo temieze di dietsi die kochkelie Israel me ko seye hauginu sede Israel me ko ke luginu dietsi die kochkelie ho uke penye fo po Kekhrienguü ke meje po character po zo po Kekhrienguü ke penye fo ke tse po hato po jogi suginu sede di uke penye fo po hato chvor pula ke se tu te tanu mo hosliro uke penye fo Israel me ko bu ke me sa seye po chekeli rebizomona po uko bu uke penye fo uko ke lugi cheke sosoko rakrato ke tola uke penye fo mosa ginu uko petala uke penye fo haidi ne ko ke lunu machvor uko bu uko history rakramoda shto ke uko zeu rakramoda shto ke uko ke pele ze sesoko rakramoda shto ke la uke penye fo uko ke lugi po matsala mo pula ke se tutete ta kuso kuker te fenu mo sa ego kipu ke tse nigo rakramoda ke tse uke penye fo nigo ke lugi nigo sedi machuto ke tse nigo ke lunu machuto ke tse hako nigo rakramo ke tanye uke penye fo ke hutsuri nigo pekawazo tu nigo taligen zulho ke tse po sedi uko kipu mo uke penye fo Israel me ko bu po uko ke lunu machofor ke tse pa ko rakrato ke tse po medo mo haidi po temie ke lunu machofor to ke tse lanu po hako ha sedi temie ko kipu temie ko petha ke tse Chieliko yetinya tata ugo tu kakra che do prepare ke zalie kusoku senu uke penyo fo uputsanyo ko gi Bazhakese, Zhapukese, uko prepare kezalie. Mo pusanyo ko ke lunu Bazhakese hau unyunyo uchunyo ko ke lunu ke viwa sho ke tse. Pa hako uke penye fom hato hako ke viwa sho ke tse Zhapu. Mo ake midi pupu she dili ke vi uke penye fom hato pumu pula ke tse su ze sedi pubi ba ke tse muli vi. Kusuku tenyenu uke penyo fe pele uke penyo fe Krüde luke tse Zhapu mo uke penyo fe Krüde uke penyo fe zedi luke tse uke penyo fe uko zedi dietsi die kochkelie pa ko ha rakramoda ken thor ke tse rakramoda shuttozo ke tse sedi uke lunu uchata situ mo ke tse Zhapu uke penyo fe uko zedi to ke tse tigi po zakazago Neikuolie Zhapu Jefeke mhidi tadadi ukobu Zhume zhakasame zonu diopakelie Sokose ze pupie uke penye fo temye donu machuto ketse Hakwa ha putu ketse ke putu ketse Sedi kata roke chatatu morso ketse Sedi pusi zumor kesho Zhapu kesho uko tsokoto mulie Uke penye fo temye ke lunu haidi machuto ya Po Israel me ko zetu potie ukori zeba ugo putikrobo vagatati NBCC tichekri wudi hepengu ni mo haunu celebrating his story uke penyofe uko kelunu chekese zego rakraka sala kete musukolanu poteje kete sidi uke penyofe hato rakraka sala kete history uke penyofe temi kelunu hachofor ketu rakra leka sala kete sokosala uke penyofe teje ka sala kete susedi die chayetsedi ke pu mu ker chofor kete ko si Israel me ko ze putu oliro katole se ka ke wenu uke penyofe Israel me ko ze hacho kete pu hulil ho kete ungo kete uchka tefu kete uke pelenu uchpeni gelie uchka tefu gelie ze haidi tusetu kete uko pushipu di mulia
Katolese ka saunu Stephen ze prepare ka zasa phakachego tu tetheninu. Stephen po Sanhedrin ko mhozunu putte sevor bagatsadigi po Khedi uko mhozunu Jevo ko Pharisee ko Sadducee ko mhozunu po Diekepu kese uko zu phakachego tu tetheninu prepare ka zalie. Po die sedegetse po Abraham zepudi sedeve. Po uke penyofe Israel mi ko kelunu matsuvor ketse ungom hato tsuvor ketse uke penyofe ko kelunu kikim hedi uko suprasashi ketse ko po soko puzovor ketse tute tenyu uko kinu voli lira how prepare this review uko how renebadi renetsigeli she uko pungubie uko nume yezodi tuvo po vaketse sidi po chesase padi karushinu Kechakechü po vakriwa ketse uko Stephen po Sanhedrin mozunu po kepele zeu pusa ketse po kepele bo kikim hedi vorshi ketse su Zhapu ketse mutia hakim hedi history nu mohosa tio kelu nu mohosa liro kepele zeu puka tiki Messiah zeu pusa ketse tiki temi su petsu ketse temi su unimo ketse tie uko hakuri zekese pisuzo Stephen we po uke penyofe po putsanyo ko Abraham nyoko po uke penyofe pellegetse Israel mi ko uke penyofe pellegetse mo haidi David ginu Messiah uvor ketse po Jisu ginu kalakili soko ze puchur kese liemda ketse mulie Mosa pula kesenu Israel mi ko bu Stephen pukese kemhei ketse ko Rüguovinuo morsho ketse. Uke penyofe uko kelunu hatsuvor ketse soko se Rüguovinuo morsho ketse soko sedi Israel mi ko chata Chieliko lesunu prekesunu kepele mi ko uke penyofe uke lunu hatsuvor ketse soko Rüguovinuo morsho ketse soko se Zhapu. Tioko Jesu Christa pelle ke liye je Jesu Christa Messiah uzo ketse kizu kala ke liu ketse je hako ke pusheli ro tioko ke petsu temi krapi parda se ketse oko hako hari shise rennsaba ndun yekinu oko pioko mission field nu zeri shisaba ato po tezepu di ki grupo Jesu Christa lipe pu vietche li lanu su penunu su howa ketse mu puki gruburi Bali ke shotsidi pukiri fawa ketse uko dilie sokori sidi ketsanu ki kruho vari rakraba mo akimidi tie history nu me hoseli ro uke penyofe temi ke lunum hatsuvor zo poke petsuri krapi ke di ke ko Seyiekhrietuo temi ko seketsuri po petsushir zo der mi puri talimozo ketse uko tie history me hoseli ro uko sokos Mhaphruovilie vi uke penyofe temie ke lunu Bazhakese uke penyofe temie ze senunu Pfhe temie ke lu jonunu Pfhe uke penyofe uko ke lunuri Bazhakese hakim hezo jisu penyo ki zunu vor ketse zo shiri po temie ke lunu nu Pfhe vor ketse uko mati tutepo kusoku po nu ker teniki muhoseli ro jisu Christa futsanyo ko Zhapu uko ano ke khasudo ano me hoservi Jesu Christa futsanyo ko Zhapu ketse Abraham ginu sede di uko pink kapye tupye paketse ko liro ukimi nyuko mo Abraham Sarah unye nyo Isaac nikilie mu Isaac mu Rebecca unye nyo Jacob mu Esau ni deri Jacob ginu sede churketse Hagar zeri lutsa tupye baketse Ishmael nikilie zuri mulivi ketura po punyunyo miesoru niketse ogo hanu tupye baketse mati tute po kusoku po no kerteni no hoseliro hako hapete baketse ogo su mulivi mo akimidi Jacob ginu sede ladi Jacob po pukimie midie uko nyunyo go chizochur di kerdi Jacob mu lia unye nyo Juda mu Juda ginu David ginu jisu penyo for ketse
Mati lesson mohosali Jisu kizunu luvor ketsa, kizunu penyo vor ketsa, po family tree, po kepeleu su, po luvor ketsa, su hakim hidi vor ketsa, ogo Jisu Zhapu ketsa, po putsanyo ko Zhapu ketsa, Mati tu tepo, kusuku po nunu kertengi mulia. Luke lessonary Jisu putsanyo Zhapu deri scholars miko pu ketsa, tunuli ro, po fo kitsa tienu, tezeu, su ketsa, su Zhapu. Ner hakim hidi Jisu zoshiri po kizunu matsavor ketsa, uke penyo fe punyo Jisu Kristabu kizunu matsavor ketsa, temye kel hununu matsazo. Haizo di Mharapunu magic po kemhidi, tiginu mapuzo chizo di juda ketsa, shigetsa tsumo. Pushipu. Tiche tenye liedi pomhatosu tsevor ketsa, pedesedi pomhatosu tsevor ketsa, ugo katolesunu su ngulia. Kusoku kere tenyenu. Sala Abraham nunuvo David ketso pu kere die. Abraham nunu vor David ketso pu kere die. Siro David nunu uko teze Babylon nu ke vo ketso pu kere die. Mu uko teze Babylon nu ke vo nunu Christa penyo kele ketso pu kere die. So David ginu sedesu zoshuri me fe die pu me fe die ba ketso uko su mulevi. Ya ke midi uke penyo fe temi ke lunu temi history nu patshatu ketso su nunu pu ma to chba ketso uko su mulie. Okay, penyo fe temi donu history num hatseketse temi zese num hatseketse bizomuna putho zolerdi temi donu lugetse shiri hatseketse punyo Jisu Kristabu Calvary setsedi rilashe ke liye ogo kella ke liye ogo hako me hosuli ro okay penyo fe u donu lugetse tie kama sarofu bu po ginu ogo zedi lubagetse katolese ogo kiseripu. Ogo calendar po me holy ro. Temi me really ro calendar il hazaz ketsa ke mi vodeya. Der calendar po no me hoso to holy ro. Tiche pengu soruzo shiri cross ketsa ke mi. Kere zo shiri cross ketsa ke mi. Der hako me hoso li ro tenye oke penyo fe temi ke lunu patsutu ketsa. Patsuvor ketsa hako metchi ketsa. Pushepu ketsa putipu sheputipu ketsa. Pupietu ketsa prasetu ketsa. Putituki idi Sorhie ketsa ugo hako mulia. Tie kama sarufe hatoginu uke penyofe ugo kelunu matsava. Israel me go kelunu putipunu uke penyofe matsavor purhike kripunu. Sheze ke shimi ko zedi matsa, jevo me ko zedi matsavor. Katolese ka saunula parliro Jisu Krista ginu purhike kripunu nu ugo kelunu matsala. Jisu Krista Calvary ginu shedir hilasheli da katsala di uke penyo fe temi history nu patsagetsu bamo de su bamo uke penyo fe chiri patsazuzo uke lunu mu ake lunu uke penyo fe chiri patsabazo history tisonye uke lunu patsazugetsu musunu uke penyo fe po ke lusunu uke lusunu mu ake lusunu patsabagetsu uko mulivi. Ogo Jisu Krista lipie u vietselie uke penyo fe pelle ke lie senyenu sededi uke penyo furi uke lunu patsa sededa ketsa kama sarafu bu uke lunu nu su uke penyo fe matoko tsu sedeba da ketsa musuwe ugo tsuzo vodi ugo bu kunyepo teleka chachi vodi uke penyo fe zedi didu da ketu uke penyo fe pumhiche sakatso sadepechiri ugo zedi patsagetsa temike lunu patsabagetsa hako mulivi how lek kemeya pasutu oliro uke penyofe kedike hununu patsagetsa poke hu mezodi uke lunu moake lunu patsabagetsa uke penyofe poke hu mezodi pomhatochia poke hu ginu pomhatochia moke penyofe poke hu gi pomhatochia su ngitsabagetsa agitsabagetsa su mulivi uke penyofe miliu ke lunari matsagesa ni der uke penyofe
봄하토고 보케후기누 마츠게즈 무보 보케후기누 마츠야게즈라 보케펠레미고 케세킹우게즈고 케톨레세가 사우누 볼소고 제프 피세투다게즈 오고소고 물리비 부티고 보게다티기 파스터 미포 하이디 데푸게즈 시 tradition nu kawalije shidi vordi ukepenyu fezeke selije musuliro tie kehu kemedze parse ketseko kehu kasako tiogo kehu kemye ketse hago se traditional torda ketse tezonu to torda ketse shidi pudi nyogo tsoko kawadi vordi akehunu nu kepenyu fezeke selije ketse sedi pudu ya ketse moguri sokosuri shibaya meche mi bubu porque hunu que penyo fu rufu bamo que tsala vodi que hu que kripo no que penyo fu rufu mule tu que tsa sokoso menyo semoliro que tidze que petadiri dali que vi que mi cheba ugo que hunu tsa pretse que tsa pomare se que tsubo que krilamo no que penyo fe que hu ginu patsia que tsala ugo membership tsa pretse que tsa mori redida ya ketsa vodi potsapola ke me yes grupo baya mo ke me ye tholi ro kisaki yano miri vodi hanu tsedeya hanu miri lavo ke kribu nu tsedeya de suwe mi po mezodi mi po pemedi vodi su ke hu ze sesedi po ze po setsegelia mori hanu ke vor miri vodi hanu ke vor unyefunyo zedi unyefunyo ke huze sesedi uze usetsegelie haidi matsegetu hakwe ugo uke penyofu timibu haidi lugetu tsegese temie u membership redidea ketse ke kripoli ro hato matsunu ke peche ketse ke tunu tuda ke tsokropunu hato matsunu shige puti gropo shito ke tsokropo baya kropoli ro Ketshe petseda ketsela di membership redidu da ketse shi ketse grupo baya grupo liro preference ke hu ho akrumode ke hu ke kripo akrude di voda ketse shi ketse grupo baya der ti me hoseliro ugo ke hu me hoseliro ke hu kisiki yasheku ke krikwe ugo sokosa kidebo genuine toshi deri membership redigete distance pechetora di vorli ken zakete hakome hoseliro a hapolele ka jauliro chazu nc of kono ke hutu ke tiki buffet dopo sa metro nuritaya bus nuritaya taxi nuritaya di shidi voke huya musoko zeke me zaseliro uko kohima town sa uko vorkeze ke sekhrienguü ke hu ke uko distance su diebamo traffic pudo liro traffic sa kizu pette lanuche suwe tofu de shigatala uko tofu rebizomo nira ke media hakoya ke hura po vozori traffic badu ke hura po vozori distance ke pechida ke shiketse badu deri uke hu nu vor ke ke hu po nu uke penyofa pomhato tsiya ke uke hu nuri ke me ke hu nuri ke deri ke hu sunu putsa premier kozedi sunu nu uke penyofa pomhato tsiya ke uke huze ke peroba ke hake me yesebo ke kilamo no uke pele bo posedeu kira ponu sedeli shi ke more uke penyofa ke hum hatonu pom hatse ke sunu ginuri hapotsese aginu hapotsese poginu haposedese musuwe uko kawadi toda do liro su uko zeu ke pele ze sesunu uko lavodi ke kriari krista pele to uzo shizo deri ugo su ugo zese su lavo ke krira pununu ne tebie sedela morshoda kete ke kri pununu posedepo ke pele usu tuzo deri kike midi ke pele u ke penyofu ke lunum hatsovorshi kete u claim suwe posedepo la bamorjoda to kete mo hakimide u ke penyofu ke huginum hatsia kete ke hu shiseliro puba mo apuba kete ngimu aginum hatsaba kete ugo mahau lepes ke meshiso morso kete lepes suso morso kete membership hawe haidi zulufelie tait po kasa ke hum hatom hatsatsia kete sugest kete uke penyofu pom hato temike lunum hatsekete poke hunum hatsekete suwe ngi aginusu hatsaba kete ugo tie kezedi
这不这个这好哩，那个没西什么说个这我个几把位。耶稣基督的，我个本来把个这，个不个是个米，个胡个努，个胡列土个努，是谁的呀？我个胡这什么好事哩咯？我个朋友夫个米的，missionary 米个个努不嘛都吃谁的事情？我是个米的个本来有谁的把个哩？我个本来有怎么太把个哩？是的，地里个为个，我看我啦，我不知道个谁夫的个啥个事？我个胡。O che penyo fe haidi ake hunu machovor haidi ke pelemi ko ke hunu machovor ke tse o ke hupo zedi ke peroye ke tse suginu repreta di ke kripu nu la pada liro u je u sesu ke sapu nu mori ke sapu pula pie u je tsela mor shota tu ke tse o ke penyo fe tie po ke huginu macho ke tse hauwe pakke me yes sepo o ke penyo fe bu po ke hu hauginu macho ke tse Khedi ke hunu levi, ke hu ke kripu nu levi. Ne ke hu kori pete puto putse probo baya. Musukim hedi puti hai ke tsupunu mbu abu khedi ke hu haunu tspretsdi u ke penyo fubu pum hato chse ke tsa. Musukim hedi miri ke hu ke kripu nu puti hai ke tsupunu u ke penyo fu ubu ke hu su nu tsprobo tsdi pachse ke tsa u ke penyo fum hato we haidi tazo. U ke penyo fu Gesù Cristo pelle che lì, ugo boss, che toso Cristo ginuso, puba che zake midi, deri, ugo Gesù Cristo pelle che lì su, ugo pelle che lì su, kirapu no pelle lì, mori, ugo penyo fa che dipo che mi che tse, Mhaphruovilie che mi che tse punu, che hulie toki che mi che tse pu, mezodi, come sarò fu sevordi ngitsasa, nchatasa. Mhaphruovilie ugo tielavordi uke hu hau mulito ke hu hau nu vorliro kids pastor miko ki medilia totsovorshi ki medi ugino ke penyo ke krisilishi soko Zhapu la parto mo ke medi uke penyo ubu su rakratu ketsa Messiah su sedi Israel miko kipu ketsa Chieliko le sonori su sedi ke pele miko kipu ketsa Stephen su sedi Sanhedrin modunu puso ketsa Thierry ugo Ketole seno uke penyo pum hato tseke seke midi nke lunu mo ake lunu ugo ke hunu pum hato tsezo ugo hau sipe su liliro ke hunu ugo membership tse pretsiya ke tse su sedi huro tse walo meje su krie ke tse ugo gibali do ugo tse per ke hupo sedi ke peroe ke tse su krie su liliro ke hu krie lido Muslim hidi uke penyo fa poma to tsaze ke su mupe viksa kulito uniko salito u kepe kroketsunuri kraku parlito kenyu ye talaki keradu uke penyo fa poke hunu hatsa ke ke midi nke lunu mo ke lunu hatsa ke history nu hatsa ke mi popo ke ke lusunuri hatsaba ke kradinu God is the grand weaver there he doya ke Kechakechü tefumie zimere shuo ke tsupuya deri unitigivo afote hitse ke tsupukiba liliro surit zimere yazo ke lori ke jiba yazo Ruokuovilie modaya she pera pele modaya she idi pubaya ake lunu pera uje krde yugo pegel yazo de suri pera yo sicho vasadi ke shesadi sunu tejura zo pugi mishiche fugoringulemo ya ke medi unitugi vodi afukiki badi poter hitse ke sokos pusebaya mus grand weaver uke penyo fe timike lugi matse ke mi pupo ke mi liu ke luner matse ke uke penyo fe te hitse ya ke mi fupo ke mi uke penyo fe uko ke lunu ke lo progo pete puje ke krike tsoko uko chedo fesivi se ke jeriba hako pete te matonu no par Musuke midi uke penyo fogo ke lunu zo she pom hato tseke haidi tsebaya ke Zhapuya uke penyo fong ke lunu ake lunu purpo buri teramo ke purpo terage zuri tselapi pelle ke po kutu ke tsoko uke penyo fo menyo sedi su uke lunu matsake ba su se the grand weaver uke penyo fo uko ke lu su teri tsia ke mi fubo ke midi uke lu su
这个是为所这被为什么呀？个这不托不热个个这个这个东西呀？个这。我说怎么他个路呢？他个人是个谁呀？做法是个谁呀？个你是个谁呀？天路个说是个谁呀？个家人是个谁呀？去个里是个谁呀？他个白天路，我个朋友说这个啥别？我个路呢？不嘛多吃是个这。耶稣马提勒斯呢？耶稣不赞有个这不个这，我个天路面，米克不这不大马拉哈鲁斯，别吃饭有个这不，我个这么好势力咯，我个 Israel 面么？别吃饭不。Israel miesi deri pue vodi gentile mi po kinni ke talanu pu sedi luzamin sadi prayasi deri ko ke lu mo hoseliro teze ke thanga jeri ba tenu ke sho jeri ba ke menga ke jeri ba deri ke penye fu ko ke lunu ko sedi match ke se ko bu u jisu putanyo zepu ke tnu ler ke tse o ke penye fe timi ke lu pu ri ke tse ke sake ngupie pom hato tse ya ke tse history tsese parse ya ke tse pom ha tho nu po su ngu ke me je ba ke tse pu to pom ha shan nu tsese ya ke tse su zeri pu mo ke me di tie u ko ke lunu mo hoseli ro mi pu ke tse ke lunu so shiri u ke pe nyu fki ki mi din ke lunu ma tse ba shi ke tse ra ka ke saseri vi u she pe tie so ko se leseri vi pa no ke pe nyu fo ke lunu ma tse ke tse su po se de ba mo li ro u ke pe nyu fo bu ke lunu nke lu history nu patsa sedeli more so big it's tia ha sedi jodo ha sedi po sedetseli more so big it's diezenu nu uke penyo fe di luget ke krilamu nu uke penyo fe po unkrie akrie ke po unke lu peteu me hoba ke po kunye more kunye po peleke le ke lunu supum hatu chse parso tu ke masterpiece par ke tu uko ke tholesunu mulie when uba ke tsjese u ke penyo fe uba we leba ke tsjese u ke penyo fe le pechiri teme ke lunu su matsaya pitsme diepu ke tse pizza kuri ke terri tsiya she ke tse teme ke lu u ke penyo fe pelle ke liginu teme ke lu redili vi ke tse ke viu nu vorli vi ke tse tie ugo ke lu po ke lu ke vipo u ke penyo fe bu u zedim hatsutu we uke penyu fa ke lunum hatsutuwe aki kruke lunum hatsutuwe ke ze se su sedeli morsho bige ugo ke lunuri ba prayer uke penyu fa ki midi ke lunu hatsabasi ki kruke lunu hatsabasi tiche me fe uke penyu fa ki midi hatsavorso ke produce sere hidie yepengu yesuru yetenye yetata Sekhose uke penyo fki ki midin ke lunum hatsavorso ke no ze se di puli vitusi rokrali vitusi uke penyo fke krie soko rokraso morso ke musoko rokratu lege to uke penyo fam hato hakunu luge mo uke penyo fabu uke lunu hatsukelie hau hakemi yesepo uke penyo fabu uke lunu uke ludzeu sedi po zetsedi po Zhapu ke vi chumorso ke uke penyo fabu uke lunu po footprint po pishu uke lugitu ke uke penyo fa jishu bu uke lunu to ke uke penyo fa puzetulie uke penyo fa po Rüguovinuo uke penyo fa po memhisetulie ke sedi uke penyo fa Zhapu chumorso ke oko giba uke penyo fa ki zu chikelie nu po mato se devor ke ke midi ke dike hunuri uke penyo fa po mato tsaso po mato tsasavozo to musu ngi mu aginu tsuto subu nzetsa subu azetsa subu nzeubu ke huzetsa ke nzeubu uke penyo fa ke mieto mu ke meje ze setsa ke uko tie su tsuketo sedeke uke penyo fabu uke lunu ke diu chili di posede hau chili motu liro uko sedeli ke uke penyo fa uke lunuri hatsuzoto ake lunuri hatsuzoto teme ka krake lunu hatsuvorso ke tsike midi uko ke lunuri hatsuzoto jisu penyo ki zunu ke vor po futsanyo ko zepu ke se tu ke sunu ke zito ler pununanu teme ka kra ba hake viri keshuri ke niri tenu keshuri ba deru ke penyo fa soko se pette tsaka sapie pom hatoki zivipo tsaka sa tie uke penyo fa unke lunu hatsasa ke to menguya ake lunu hatsasa ke to menguya
Zhapu ke luze sebu uke penyefe Bazhakese zese Kehuze sebu ke lunu uke penyefe Bazhakese zeuze sebu kehuke lunu kehum hatonu uke penyefe tsakese zese di uko keze uke penyefe Zhapu tsuvuke nipu Pfhe. Pastor Pfhe Kehoukeseu Chikinu Kekhrienguü Zepelewe Chie uko talanu Khedi Tsalipo Kelilalian Chieliko Hidia Tenye Chieliko Hidia Tenye Tsali Krüta nibu share puti selalido. Chido ugo Kehoukeseu enoli kazale bien mu ali nitonyo shokrie ugo telano gezedi Mechü Tsali di Kehoukeseu potala susatsilina katsanu raka sigana chido ugo Hugilian Baptist Kehoukeseu Kesarako vodi ugo zekepekoba
Kehoukeseu midi uko sudula uko ralavada dio sula uko la shiri chase Kehu la shiri chase uko kochunu uko leski shekeba honzutunu Kehouki jude mu uko la shiri chase jeje seshe u pastor je doza Zhapu ginu Mhaphruovilie Ruokuovilie nipu Ruokuovinuo Sekhose nipu zidi uko Ketshe mu talano pastor bu Ketshe lao sedi je domato chigilie childewe Bazhakese me Ketshe do Hallelujah Khedi Sanku Shiwe nipu no Zhapu no Zhapu Diekepu Diekepu chigilie Diekepu Diekepu no Zhapu Ketshe no Diekepu Jehovah bu Jabie Ntsali mu Nsebaliche Jehovah bu Bujibie va Bjelie mu Nkrie mu Meshekeliu Tsachi Jehovah bu Bujibie Meholie mu Nunebie Ntsakeliu Tsachi Jisuzanu Chayawe Amen